boswa le bokamoso le Koketšo Motau mo Thobela FM. Thobela FM ya lekgotla la Afrika Borwa 87.6 fihla go 92.1 MHz ra pele le yena Leisa la Maisa re sa mamogela le boelela nke re nthoma ka go tseba rena ga botse re bolela ka Leisa la Maisa re bolela ka mamfelo fa KK ke ala bo ngwana tate Leisa la Maisa ke lotswana le le phulusitsweng le rata modimo ka tsema ka tjaro amen ya ke bela go bua ramphatlele selekeng ka golela pisina mphatlele le gona mo Randfontein mo budlang gona mo Gauteng but most of my as a young lad my days I spend them in Ramphatlele because ke thomile go Ramphatlele full time around 1996 up until 2004 yeah then ya ba gore ya lo ke ata ka mo ke lo tsana la mathomo ka bela le ga ke nne ke o di ntatela ba ka fasraka and then ya no ba gore o thoma go ngano ke na deputy dad deputy parent for my sisters and then yeah so moshimanyana no shimane ba o golela motseng ka malapelo gore bashimanyana ba gona ba bang ba 6 ka bo bona ba bang ba 5 ya lo uraro ya vulnerable only with you have to learn to survive how to survive at a very early age how to stay off troubles go dula go le ba se tshwenye mo dula thoko ipoloke ga re go dule dikokoro ga re go dula dikokotla ke mo ka monna wa tseba ya bata ba gore go tlogeng ga mphatlele ya ba go bana o shala ja morago ja bophelo o ngone re hlalosetse ka leeto la ga gona fao wara ke go le ja mphatlele ebe ke tsena sekolo ke tsibile na kwa ka moka ke le mothelo gore o ka re ja sekolo di mphatla so ya la kana kwela kana nka tla molimo a tsena during my days as secondary I was an artistic person. I'm a writer of dramas and then ngwala drama very deep but once ba go tshele na batho ba tseba when I used to write dramas I also wrote songs about the drama. So I was artistic, I was a poet writing the just really just school and then but the school you know I grew up man really disorientated ka taba ja school so ka mo go wa tswa ka mo go golanga gona tsere se le go emisitse tsogano re next a sa go khetha ka o anya go timpara but miraculously I passed my matric very well kana go la re go tswa kurante ka go ja go ne le star ka thuko ga lina laka and then I was surprised you are losing to university and never going to go to security to police. I want to go to Mutele Village in Eleville, okay, Parasite 26. And then, yeah, what about then I have to go to university and I dropped out for university. And all that. Then I pursued my employment in the banking sector for about 7 years, and then I got Thobela. Then I started entrepreneurship. I started it by selling clothes, branded clothes, and later I moved into tracing, working for mine and claim funds, tracing people across the country, the SADC region. I used to work with within the Thobela territory. NRC Native Recruitment Corporation yela be tsa batho bo Malawi ba tlisa ka rana ba go di tšhelete tsa bona ka rana ga South Africa. Then we had to hunt those people, so I worked in the SADC region with my own company. Ya ba gore bo ipere go thomile mo we ra tsena di politiki. I was a leader in the politics, mainstream politics. Yeah, and then later I kono di agala go ya gore and then it was liberating for me because that was who I was. Ke se ke le sona go thoma bonyaning wa ka mara ya go selatela ka baka la gore e be se sa se mo gopolo go mthola go ka no botsa ba ka no na ke nya ka go ba ra mekayo go ba
ke be hectara wa e bona ntwa mo o tla ra ska re tla ka metlai mo o tlo jang wa ga la pa ye no wa gore wa tsona ga la pa la ya maye bana ba go ba ja wa e bona ntse ke go kwa ga botse yeah yes that's my short story of life. Re tloga re ikwele ga botse bjale nke re tsene mo go taba ya gago ya Sepedi ka baka la gore metlai ya gago o e dira ka Sepedi le gona batho ba bantši ba e rata go ntši go le bjalo ke eng sa go ikgetha ka polelo ya geno ya letswele gape Koketšo go ganyela go bolela sekgowa a ke re batho ba nong kwa ke bolela Sepedi o go le tloga ke re ke a ba ama matare ya ka mo boledi go kwena le bo futile ba ka re a ngwana o bolela sekgowa this guy is so sophisticated e re go botse ngwana magolo Sepedi sa tsefa ke metsi a mogako a tseba o e bolela Sepedi go tshwana le go tengwa ya ka lekope ka magetleng o bo go o e tshwa pepe Sepedi se a tsefa ile ka gare ga sona gore go ne le mantšu a mantši a e leng gore a hlalosa seemo go feta se ya hlapi monno mongwe wa Mopedi wa bolela gape ba ya hlapi ba tswafa tengwe le ngwe ba ka nne mantete ka hlano ka Sepedi se a tsefa wa ke go tsitse ke ba gekolo jwale ka re mma le papa ba ntse ba fela ba ya borwa ba ke shala le mogekolo wa bela ga mme e le go mologadi nne ke shala lo a bela ga ntate e le go phela dia moloto jwalo mo magareng ga diemo tseo ka moka e be le batho ba bang khodisago ene ka no thoma go serata ka ba ka ngwala ka sona ke sa le secondary o na le reto ke dintsi ke dingwaleng ka Sepedi go bongwala ka Sepedi ba bangwe batho ba re mo gausi le wena motho mongwe ba ile gore ba bana gana o ka re le lemele le ka se go ishefelo hey Sepedi batho ba bantši especially re bile rena mapedi ne go senyaki ke fela go botse batho kare le go o feria ka Sepedi ka gore Sepedi se ne busuana ba go ka se kwa tharilanse mankgape le ra ini te favor no ra wa ka malesela wa ni taba ke mo file wa bona o bolela Sepedi ngwanyana le ga go dumela o no re wa ke mo file ke ba di mo lena a sana ma go tshwenya ku bolela sekgwa wena o tlo nya kwa dibo ma inamile batho ba ntse o bolela Sepedi ba nyatša ene ke tlhoke go kwa le batho ba ntse ga ba kopa le nna ba ne go nagana o ka mogo mong ka nna go noro o la ro ka ba a sa ile lo ke dintsi shedi ebile a se na tseo le bohlale a se na jo go pala batho ba ntsi dimolong a no go nyaketša go noro wena a bua wa ra bo bolela Sepedi mola le Mopedi re lena ke khwela gore ke re Mopedi ke bolela serare wa e bona ke kwa ga botse ke ka kudu mogolo ene go re sanele to le legolo le ka gare mara ntho ile a nthabisa kudu ke bile le request ke 4 tša go tswa Botswana le tša go tswa Free State tša go memwa di committee tša bora motlai le mediletlong ya bora metlai ka bontšha gore a go ne language barrier gantsi ya go ilalo le ba merasi e mengwe gore mara in terms of organizing and the mainstream media we still have a long way to go sare ka sona se opego sona se mona Leisa la Maisa ke mo ka re fete ka fa papajong ra moswa dumela Thobela FM Koketšo Motau so le bokamoso iri ya bobedi go feta ka iri ya boraro mathapa moso le bokamoso le Koketšo Motau mo Thobela FM lenaneo le noši la wa tlhatlha ditaba tša baswa moso le bokamoso le Koketšo Motau mo Thobela FM oketša tsebo ya baswa ke masompedi se so ya gabia le metsotso ke rona go iriele ya boraro Thobela FM ya le go tlaga la Afrika Borwa 87.6 22.1 MHz ke mo le rona re swara gona DSTV channel ya gago re swara fela go channel 815 at www.thobelafm.co.za le gona o sa re swara gona le ke nano la gago la mosalo bokamoso na ke nna Koketšo Kokza Motau
sepela fela le ena khutšwa ga tšhoini gomme re mmogo tšatšina le kgono fa e le gore re tsene go karona ya rena ya kija ka segage e šomele gore bitšhona fale le Leisa la Maisa ya re ropang ka yona Koketšo fela go one page a etla go wena a re mošimanyana ra go thabela ebile ra go amogela wena ge ba kone bula sealemo sa gago le wena e le gore o bilele rena go tlo gona kua go iriela ya bobedi ra go leboga ra go thabela ka mehla badimo a boruthošaotlhe ke mošate wa dia le moya bjale ga bjale nko gore botse fa monna Leisa la Maisa gore na metla ya gago professional o thomile go e dira neng ga botsebotse Mr. Motau man nna ke no o tsebo gore e ke bile ra motla e ka phoso ke go kwešiša ke le ka ra mathata a ka ka nore ke dia dituku tša trenda ya ba gore my first show was a sold out show ya Motau comedy festival. It was the first time I addressed 3,000 people, and then in a comedy show, it was the first time I'm going to do my comedy live. But I got a standing ovation in that comedy. gomme ke re sokolegele ka mo polelong ya Sepedi gore mona ka baka la gore re mo karona ya kija ka segagešo ke a tseba gore batho ba rata kudu Sepedi seo se bolelang okay sorry mongaka ke rile ke re ke kgoditše memo ka mathomo go comedy show, and then ya ba gore ke batho ba bantši ba batletse moo, and then that e be le ya mathomo ya ka mo e leng gore ke ile ka ba ka kgwetša le gore ne batho ba ba tlile moo ka moka ba thabela seo be ke se diako e be lela mathomo-thomo that's why gore botsa kere go thomeng o ne o thoma ka bogolo le nna be ke sa ka ikemišetša mara ka gotša gore aowa ba sene o tšhaba go ema ka pele ka tswalela maahlo ka botša batho ba ona ke gotse jwang gotse ba ntitia ka ba selapi because metlae ya ka nna ke go bolela bophelo jwa motho o molomo a gotseng ka nako aka and o tseba gore kgodišo ya rena e be no swana gore be go sene phapang so o no ba go gopotša batho mo re tswago jalo ka baswa ba maAfrika Borwa gagologolo ba go godišwa lefaseng la Limpopo. ke rata gore mohlomongwe ko no tsopolela batheletši ye mengwe ya metlai ya gago goba mohlomongwe o no re fa se e le gore o rata go ka re fa sona bjale ka batheletši le baswa ba ile gore ba thejanano le la mosolo bokamoso mongaka nna ke maketse kudu maloba ke le mo Mall of the North ke kopana le gare ka no bona gare be botse ya o phala botse ka botse ka no ra wena ke a molata e re ka mo pelong ka re e re nka khotša ina le gago e le tšhweni a e se tšhweni e be kwena ba le ba gore se ka thaka-thakanye a mpotša gore yena ga gabo ke ka toropong ka re wena ka geno ke toropong a re ka re toropong ka a re mo ka re gona moga ngwana na a diroko ga polokwane ga bo Maria a re ka re gape nna mo be re no tseba re etsa ka fase re nametše ba go reketse dimake le apple le dipanana mmago a tsamaya go itse a re bula fase nka satlanago wa sokodiša ke la mafelelo ga ba tsene ba go rekela tša go ja ba go botša gore kwa tsoga wa botša ba le ba tlogetšeng gae gore na re jeleng kuele o monna o tla dula o fitlha kua o tsamao gore o thabile o bile wa opelela ka pelo o sia go botša bo monna gore botlodi ya ntoropong ya re gotse go ima ba go wana di tloga fase gore o ka no tshala o boetse gore o tsene mo ka go rekela dimake e ilalo dimake jale gare bele le mpotsa gore le dula mo toropo ka rape nna toropo re tseba motho a tlo bereka mantsi bo a tšhaiša ka ra wa o le ngwana ntho a nomore go kaone ngwanetse o tla thusa mangwala ka a latlha wa kua gamphatlele a ke rena ke di-private back o kgwatišane le ngwana ka lebenkele o no tšea mangwala gago a latlha gape a tlharila gago a latlha wa tse a kwetse namila e le ngwana ntho a nomoro a ke re bona batho ga ba tsenya ka kua pokisanelela ka remon swantse ke tle ka reno ke tletliše dikgomo man for lepokisi la poso a o nyake tše dintšhi o nyaka pokisana le la poso ngwana ntlo a nomoro
ngwana ntwa nomoro ke tsene ke private pack Mr. Motau ke a go a o nyaka go tla o ya kwa posong kwa seleteng ba rola ta mangwalo a wa ke tsene kwa bara wa ngwalo le la a kre a rena bila tsena kwa poso ba district ka mo benkele ya gausi ya sa ba private pack 17 wa so ngwana ka mo a le boledišana yo mo tshewile polo so o roro o sa go tsa mangwalo o tla ga gola lengwalo la ga go mpotse ka di-valentine ke di ga gola to ga ngwadile a go to bona tshwarila ga gola go tswa kwa polobere le ngwadile le re thumaelabo e bila khisitse ka roile bare of kiss the letter before you read na mile wa go tare ya ke ka ba mohlale ke a le tlero bona ka bona go sene di reply monna wa mpolaya monna bele ile a ke sa gona le go dira mošomo wa ka keni ke nyaka di mo wala ka mo gore go ke wa tseba ke eng wa ntsikinya monna ka sepedi seo se bolelang ene o nkgatlhela taba gore o bolela sepedi se sengwe sa go nona man sa go ba le boleng wa se go ge motho a bolela a se no shwahla ka moganone wa kwa gore mo mantšu a bopilwe a kgona go bopa polelo mongaka wa bona taba ga bjale ke nyaka gore re go tša batheletši mo go 015-297-184-8 Facebook ya Thobela FM ya ka Twitter @Koketšo Motau TFM @Koketšo Motau TFM re na le Leisa la Maisa mo ile gore wena o ka letša mogala wa mmušaputše le gore o rata go ka mmutša yona wa motlhotlheletše ka moka motlhotlheletšang ka gona goba ka mokgwa e le gore motlho mongwe o rata se a se dirang ka gona wa mogetšo a re tše wa mathomo fa mogaleng Thobela FM ya lekgotlagatšo la Afrika Borwa o mathomo ko wena dumela Thobela ka mošate le kae re gona le kae na gona mane o le le mantša mosetla ka Soweto ka mo re go amogela ka mo Soweto ai banna monno Leisa la Maisa banna ke mo rata go bua manna o re mo Leisa la Maisa Mr. Mosatla tame ngwana tate ba ma mošate mogolo a wa go leboga nna mogolo le nna ke leboga kudu thego a banna ba go sana le lena le ge nka phala ke tlile ka mo Soweto ba re ke mango tswana ke batla go moeletsa ntho a sang ka e bona ke ba re ba re mo mo shaka ka ma ba fuka wara monna re go rata ga kudu monna o talented and o tšwetse pele talente ya gago moswane bokamoso le Koketšo Motau mo go Thobela FM Koketšo oketša tsebo ya batho mo go Thobela FM ke le semesenyane ga bjele go ekelana ko go irile ya boraro nete gona re yo oketša tsebo ya batho mo ka rona ya rena ya kija ka sega gešo Leisa gare ga Maisa le gona re sa tšwela pele go tšea megala ya gago go 015-297-1848 015-297-1848 a re tšeyo Thobela FM dumela Thobela FM dumela yo humotse yo Thobela dumela a re fete re tšeyo mongwe Thobela FM mošate gore nna shapo man ra leboga mona ka mo Thembisa sure re naye go leboga rena mošate o kwa tsebe le boithabišwa Thobela FM mošate dumela Thobela le kae re gona re bolela le mamo kae Thembisa le gone le re phalaletše ra go amogela hle sure bolela nae ra go leboga re bolebogile ka tsona sebopego sona seo a re tšere yo mongwe šo Thobela FM mošate Thobela FM dumela re gona le kae
ra mo dumedisha sho ra go amogela kgaitsedi yo ra go leboga kgaitsedi re lebogile kudu a re tšee yo pele ga ge re ya go tša di-voice note Thobela FM a wi o beile mogala phase a re tšee Thobela FM mošate thada di reng ke monate man re leboga monna ka mo ga masemolo o ile ipya a gona bothata ke nyaka gore mo bakeng na bjele re go tšea di-voice note ba rongwetse di-voice note ka makatana mane fa ke kotara go ke laone kwa go iriele ya boraro ke gore na ba ile gore ba latlhetse mo go di-voice note ba reng re tlo lebelela le Facebook ga mmogo le Twitter Thobela FM ya lekgotla la Afrika Borwa 87.6 fihla go 92.1 megahertz Thobela ka gasong ke gopela o botsisa Leisa la Maisa gore na ke ka baka lang a phela kwera morotse le thamagane ka tsela e ke mphatlile district ka Ivory mošate o kgona go ba kwa kere ya e re ke tšea ba babedi ba bararo ke moka o tlo ba arabe ka nako e teng aga Koketšo ke Onismas ka Tembisa ga ke le kgone village ka Sonaborana 178 area ga bona Leisa la Maisa ka morata because dilo tša re botsang tsona ke dinnete ka moka di-guidance ke gore dilo tša bophelo and-e wa tseba gore ke eng dilo tša dirang ke tše digolo mo setšhabeng re a leboa a tšwele pele ngwana mako le papa go KG man nna be ke botšia wa raka mo wa rra man ke kwa o fela o tsopola mangwalo mola le mola be ke botšia nna boruti bo gona monna wa ra o ba o tsena kereke fela na gona o tsena kereke wa ra be ke no gopela o mpotse gore o tsena efe man motho a ka o latela phologa man ke kwa o na le mangwalo a mangwe fela wa tsopola wa ra a o ntšhatšha wa ra man ke a leboga papa go KG ka mo Shokokza bona welcome makeke ka mo Middleburg bona monna yo re tloga re mo leboga ka kudu ntho e dirang ke botse and ebile ra e thabela re mo thega ka kudu re ba latedi ba gage ba bagolo re a tswele pele a dire bjale a se ke ya lahla taba ye ya leleme go ba taba ya le mela letswele re a mo thega mošate wa tseba le boithabišo 87.6 92.1 megahertz o ka ba araba ka gore ba babedi ba bararo ba e le gore ba botsitše mola go di-voice note urata mangwalo e le tsela go tlhotlheletsa ka gore a go bonolo go ba motho ka gara naga ya Afrika Borwa mathata ke a mantši re go le ka marara malapa a bogotlana jwalo go ne tengwe go ne le tlo tshwanetse ke di tlo go tlhotlhoetšago ebile e tlo ba mpotšaka le ba gago go kopana le mathata a mang a moswangolo mongwe wa mengwaga ya gago a ka kopana nayo jalo ka lebaka leo se teng gore ke a leboga ge batho ba re polelo ka dia ba go thata ya ba hlohleletsa re tshwanetse go tsosolosana le lengwalo la baroma le a bolela ba felišitše maatla
bakgotsi bao ba na le matla gobane bao ba na le matla le kgone ka moswane ba ka no tlhoka matla le bophelo ka sekgodi ya tlhapi ba re about reviving each other or recharging. So modimo o no idia ka gore modimo ke motho wa tlhago ebile ke motho wa tatelana ke motho wa go ba le tshedišo e botse gore ba bangwe le kgono ba be le matla go se ka moswane ba felele ke matla go se ba le ba ne le matla go se ba thuše ba le ba feletse ke matla go sela jalo ngwana magolo e no ba gore le nna ka go mmereko budia le nna ke tše dingwe ke bolela ka tsela ya metlae goba ka tsela ya go directa goba ke le bantse go batho e bane le nna ke bue go nna ka tsela e botse le gore ke a tsosolosa jalo ka motho gobane e boima goba motho nna ke bolela se gobane ke gotse ke le mosimana ke nno sekarešo ke na le kgaitsetse mo papa mašomo a swa ka pela then o tshwanetse o no ba papa dikhuba mara papa a sa le gona then mola le mola o bana bele like the rest of the time we just want to get a malapa man na awa go ba ke ka ditela go tšea le gore o le di khaitse le ke di ya tsa ka fata o nita yo fa di mate so na go tsang tlhokele tsa go sona gore na go ka re o ba le tsela ka go tsena ka ga go le tswana na wena mo nga ba ka gore na ma wa bala e fa di mate o ba go tsora a di thomi ka wena go lo abela ga ntse ke la ja mo lo go ba ri ala rwana ka o no ka ka mothape le bokaka a maka tswa wa e bona taba lenaneo le noši la go atlhaatlha ditaba tša baswa mo go Thobela FM yo ke teresho re ke nano le noši la go atlhaatlha ditaba tša baswa mo go Thobela FM re a ruma fa le Leisa la Maisa o nko re botse gore na ba o hwetša kae mo di social media Leisa monna ka Leisa la Maisa Instagram la Maisa Facebook Leisa la Maisa Twitter personal account ya ka ke Maisa ya kwa masadi ko Facebook ke gona mo na le ba mo boledišana batho ba ba tšwa nomoro wa ka ka gore nna nna bana di tsenya gore nomoro ba re ke ba ke ya private a ke tsebe ka gore ba tsile ba ntekela phone ngwagane o mo ngwana magolo ya se founela ke motho ngwaga wa ba re ba ka re go tsega e bere ke o ga ka diela mo mo friend na ya mola le bo mo karwana uno ro tsena bua ya mo nya ye moro uno ro tsena bua mphonela ke tla go se ga o se le ba gonya ya ka mo teng ke ya rabe nna batho ba ba bone gore ke le batho ba ba mphonela uno la ke tsang ka ka a mphonela ya re ke ka twati twati na me ke sorry ya ya ba gore wa ke ya na mara ka mogala ke 07744154 e bušeletše ya o no bušeletša ela ya gago gape bušeletša ya gago gape ge nke ke re lebogile kudu go tšana le wena Leisa la Maisa re ipsine man mongaka koketšo modimo a go atle monna a go godiše bogole tšhukulu o ka tetlo tšhukulu bona e be mošimanyana go godiše ke re monna ke gone ntse ileng ke yo kgolo-kulu ke a go agela sefasieme mola setana ya ba tseba ke nka leboga kudu le go ka e bea kua bogwelešaneng e ke ya gagešo ga mathabatha ke tla e feta man ka o tseba ke a leboga re leboga le wena modimo a go direka go loka ka gore le romile nano la gago la mosalo boka mosare le batho go mapimpana ba roga fao taba tša ire ba roka Rachel Tsiri morago ga tšona ga bo mogonyana o tla be a tsena fa a re ntšhirogele mošate o kwa tsebo le bithabšo re lebogile kudu melaetša ya lena re paletše ko go e bala ka moka ga lena re a leboga